hayi insizwa ukuthi phela nazo insizwa phela sibuye sigudlele nganabi mina sezididekile ukuthi hayi bakwenzakalani lana le nsizwa nesinqe singaka zithini kwenzakalani zibuye zikhohle ukuthi nginkabi nami ngiyinsizwa ngiyashela la entombeni yebo manje bana awutshela nje ngawe mfethu ubani usibusiso Ngcobo kuphi ekhaya khulele usiboniso njalo wakangcongo uzalwa uMasithole eMkhomazi Dududu esigodini sakaqiwa Dudu yebo okay manje yile kwenze wakhetha umkhakha ukuthi uzama impilo ngokuqhubisa kwabantu besifazane bezodansa lapha emareke nasemphakathini malume ngabona isimo samatoho singabantu abancane amatoho awasekho abanye bethu bamama inkunzi bayaboshwa left and right ngase ngibona ukuthi no ngoba mina nginalesimo somzimba lo ongaqondisiseki kahle ukuthi inhloboni yomzimba ngase ngithi hayi ake ngibambe khona la emzimbeni nami ngisebenzisa wona ngibona ukuthi la ngifuna ukuya khona ngeke ngize ngifike nikhona abantu ngeke nibajabule ngabe ngibona ngenhlanhla ke ngayiqala lento ngempela abantu bangi-attenda kuze ube manje yena nje abantu bangithanda ukubuka bekunjani uqala uvadlala bekhona bekunzima ngiqala ngamanje bekunamanye amagama abuhlungu agcine sefika abuhlungu ngagcina ngihamba kwesikhathi ngagcina nga-understand ngazibuka nami ukuthi no lamagama lawa ashiwoyo angawathathi ngawafa emqondo nami ngoba vele akusiyo lempilo engiyiphilayo le abayicabangayo mina angiphile lempilo le engafikela ngayo emhlabeni ukuthi ubaba wazala indoda uma wazala indoda engathatha amagama ashiwa abantu bese ngifuna ukuphila wona noma ngibathuke ngento abayishoyo zikhona ingane ayizikhona kuleka zikhona ziyabona inhlanga mana ziyabona manje sibena nazo sibuye zithuka ukuthi ubaba ekhaya uyindoda masephumile isiphi lesimo kusona maye besingani mase sithi ma noma baba kodwa ngoba phela ngoba umsebenzi ayikho nami into engayenza okay manje ke abantu ke banokudideka kuleli kaStofuza awusichazele ke mfethu igama laStofuza laqhamuka egameni lika Dunudumu yebo ngoba ukufika kwami nje kuzilandela indaba yomdanso ngiqale ngacula uMaskandi okay but ke uMaskandi ke ngabona ukuthi hayi le kaMaskandi engathi izongidileyisa yekubambezela ngenhlanhla kwase kufika lo sesewuthi uMakhathi efika kwase uMakhathi ila ngabona khona no lento ngeke ngihlule lento mina ngeke ngihlule lento vele ukudansa kakhulu manje akusabalekile into ebalekile manje ukuthi abantu bajabule manje bekubona nento yenzayo kubona ukuthi ifika kanjani mina ukudansa ngikwazi into nje enginyisa ngawo nje isinqa hayi she ngihamba ngaso kuphela ngihamba ngaso wena uyangidlala nengane isinqa kabi ngidlaza into mzolofa kubi kakhulu okay manje asibuye kule ngizwa ngathi kuthiwa besilisa impela lapha kuma DM akho bathumela imlezo becela uthando hayi bayawuphula umoya wami ngoba manje mabe ngibuka la stradini ngisebenza kube ngathi into engiyenzayo iyabadina nobuye bacasula kanti bayazi bona ukuthi intambama somthola ukuthi TikTok mathi uyacabanga indoda eqhamuka izongibingelela ithi hello beautiful ngiyindoda ngiyinkabi nje uzothi hello beautiful kimi mangabe ukuthi akangitholi inbox ngala ku TikTok thola inamba yami kwibhayo angene ngala ku WhatsApp mawuthi embhemu uthini abese thini yena bathi hayi ngiyazenzisa angivumi mina ukuthi ngigay ngeke ngivume into engeyona so bayakufuna manje bayangifuna phansi phezulu omunye wazi nginikeze offer 100,000 ukuthi mangithola ubusuku obodwa ngathi lutho ngathi luthe hayi lutho ngilibeki what 100,000 100 wathi ngifuna ubusuku obodwa ngathi lutho ngimile la ngikhona